Om Swastiastu. Idedane miwah semeton sanedahat subagya. Muali titiang Nyoman Swija, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kecunduk malih ring channel YouTube Indik Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Sedurung ngelantur nenten surut-surut titiang astiti bakti ngaturang rasa pengayu bagya majang ring ide sang yang widiwasa duaning sang kaning peswecan ide iraga sareng sami kena rahajen. Ingi dudane sanedahat subagya ring rahinane mangkin titiang jagi ngaturuni ngayang inik rainan suci tumpek landep. Sampun nana nuning ayang titiang mungwing selami 6 bulan ping 6 krama hindune nyangre rahinan tumpek. Tumpek sane ke pertama ngawit saking wuku sinta inggih punika tumpek landep sane kesangre ring rahina sanis cara kliwon wuku landep. Sampun taler uning ayang titiang tumpek punika wit saking kurna tum miwah empek. Tum punika petemon, empek punika pinihuntat. Petemon sanis cara sareng kliwon punika sane kebos tumpek yening sampun nyangre rainan tumpek pasti ke sampun galahi punika becik pisan angin ngastawa ide sang yang widiwasa. Idedane sanedahat uang yang titiang tumpek lamnep kebaos rainan suci sane becik pisan angin ngastawi de sang yang widiwasa peragayan sang yang siwa pasupati pinaka dewaning taksu. Raris taler wenten kebaosang mungwing pengelaksanan tumpek landep puniki merupa pengelantur rainan Saraswati sane sampun kesangre do rahina sanis cara umanis uku watu gunung. Napi mawinan maiketan punika riantuk dok Saraswati ide sangya ngaji Saraswati sampun ngicenin iraga sareng sami aji keweruhan miwah kewagedan. Raris benjangnya ring rahina redite paing uku sinte ngelantur sampun sareng sami ngelaksana yang asuci laksana mebanyu pineweruh. Raris benjangnya rahina somopon wuku sinte taler kebos rainan jagat sane becik mempemekas kangin nyungi utawi ngastawa ide betara seri. Duaning dawag punika kebaos rahina somo dewatania betara Wisnu pinaka dewaning toya rahina pon dewatania sang yang maha dewa pinaka dewaning angin. Raris wuku sinta dewatania betara yamo pinaka dewaning agni utawi api. Tetiga punika metunggilan pisan dados asiki matemahan amerta kundalini. Punika mawinan saking dumun krama indune setungil
rainan somo ribek. Somo punika hari Senin, ribek metegas penuh, ke bawah somo ribek hari Senin yang penuh dengan anugerah. Saking dumun dalar lelingsir duwi setungil somo ribek ngastawa ide Betara Sri mebanten ring lumbung ring jineng ring kelumpu pinaka genah ngenahang pantun padi utawi gabah. Dalar mebanten ring pulu pinaka genah ngenahang beras. Pengacepe majang ring ida Betara Sri mangda gabah pantun. Dalar beras sane keduwenang mangda irit ini memerte mesari tunas mertane sapunika. Dalar ring sudari gamo wenten ke bawasang rainan somo ribek tan wenang anumbuk pari tan wenang angadol beras. Nenten dados nebo ring rahina somo ribek nenten kedadosang ngadol beras. Ngelantur aris benjangnya nih ring rahina angarwage uku sinte malih kramo indune ngewentenang pemujaan memuja Sang Hyang Mahadewa doaning dok punika kocap kewastanin rahina sabuh mas. Anggara wage wuku sinte sabuh mas ngaran pasucen ide Betara Mahadewa prakertinnya seluwir raja berana emas perak muang manik mole. Nah, dua ning asapunika sane meduwe pepayasan peiasan sane mewit saking emas, saking perak, meduwe inten, berlian, sami kepupulang ring rahina punika. Katurang taler wangi mepinunas ring ide Sang Hyang Mahadewa mangde pedruwen punika deg-deg rahayu. Itu dani ngelantur aris benjangnya nih ring rahina Buddha Kliwon wuku sinte malih kramo indune ngaturang sembah bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa peragayan Sang Hyang Pramesti Guru. Doaning dok punika sane kewastanin rahina pager wesi pager pagehan pagar wesi metegas mesuk semua kuat sitang kepikukuhin pisan kepagehin pisan napi luwir spaican ide Sang Hyang Widiwasa dok Saraswati raga kemolihang aji kewuruhan raris molihang beras ring somo ribek molihang seluwir pepayasan ring sabuh mas sami punika kepikukuhin ring rahina pager wesi. Sekalane kramo hindune memuja ide Sang Hyang Pramesti Guru ni skalane raris ngelantur ring pemerajan ngastawa ide Hyang utawi Betara Yang Guru sekalane raris sareng sami kramo hindune bakti ring sane kewastanin tri kang sinanggah guru. Bakti ring guru rupaka yayah rena ibu bapak sane ngemijilang iraga. Bakti ring sang meraga guru pengajian riantuk dane punika sampun suwece nyicenin iraga ilmu pengetahuan aji pengeruhan. Taler bakti ring ide sang ngawrat dane para pejabat nayaka praja sane sampun taler mepeice
kertiasa ngertiang jagat mangde jagate degdeg rahayu sukerte santi. Dari si dedane senedahat uang yang titiang, wow, lantur ke wuku landep. Ring wuku landep, kerama Hindune malih ngemanggukin utawi nyangre rainan suci, sane mewaste tumpek landep. Napi kesuksman tumpek landep punika duaning kocap guruna landep punika metegas tajem mangan ring bahasa Indonesia tajam. Antuk punika saking dumun dok durung wenten piranti alat modern ke bos. Dumun para lelingsir duwe ngerereh ulam ngangen tumbak raris anak mesiat dumun ngangen keris tumbak keris raris ring pewargan piranti keanggen meratengan wenten tio les wenten temute wenten golok belakas timpas gergaji punika sami sane kebantenin rinuju rainan tumpek landep. Doaning do punika piranti kadusa punika sane nampak ringangani manusia. Mangkin rari sungkuran hidedane doaning jagat sampun kebos globalisasi seluwir piranti anyar modern akeh sampun wenten. Yening dumun para lelingsiri kecarik wantah ngangen penampat ngangen lingis ngangen tamah mangkin sampun wenten traktor. Yening dumun kadititiang nyaringin kecarik mangkin duaning dadas guru pirantin titiang komputer, laptop, wenten HP, wenten televisi. Pemekas malisane anggen mangdo gelis rauh kegenah sane ketujuh wenten sepeda motor, wenten mobil. Nah duaning punika makin nampak ring kauripan iraga pinaka kerama Hindu. Ring rainan suci sane kewastanin tumpek landep seluwir piranti ring kauripan punika makin sane keupekaren. Ketah pisan makin ring asapun napine tumpek landepi kewastanin oton mobil sapunika sakewanten enten joton mobil sayu wakti barang-barang sanewit saking besi sani kerasa nampak ringangani manusia saha kerasa meduwi keuripan meduwi keuripan mobil yang nentennya hidup jantan nenten presiden ke angin anduk punika maka sami barang-barang saking wesi punika kepupulang katurang wangi sesaji senistane sesayut tumpek landep pengacepe nunasi cering ide sang yang widiwasa peraganian sang yang siwa pasupati mangde prabot duwene piranti duwene degdeg rahayu becik preside ke angin ring kehuripan. Patut kailingin sampunang nyanan maosang mungwing keramo Hindu nyembah barang-barang teknologi nenten wenten. Tetep keramo Hindu ne nyembah ide sang yang widiwasa tepengan punika peragayan sang yang siwa pasupati. Ide dane sanedahat uang yang titiang malihasiki. Rianto landep metegas tajem melancip mangan. Ringangani manusia wenten atnyano pikiran manah pikayunan sane patut ketajepang sane patut tajem anduk punika mangna tajem pikayunan duwe angi depang seluwir daging sastrawaji patut krama Indune sareng sami ngelanturang pemuspan ring pemerajan
ring pura-pura taler nyembah Ida Sang Yang Pasupati mangde tajep pikayunan duwi ngelantur kanggen ring kehuripan. Ingi dodane sanedahat uang yang titiang menawi tekirang untuk titiang muningayang langkung utawi iwang untuk titiang matur titiang nunas agung pengampure. Mogi-mogi napi sematre sane katur wenten pikenohipun ring mestikanipun harin-harin titiang sareng sami sane arang kulih pepelajaran makin ring sekolahan. Matur suksumo puputang titiang antuk para mosanti. Om Santi 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 Om.